5, 6, 7, 8, ibomba mo. Single, single, double, pak, 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 pak. Kapamujo! Ojo, kapamu! We are here again keng another episode na ning Kapamujo Podcast. Diyos ko, lawin mo ko pampi ka backless ko for today's event. Bala mo ako retang magiganti na, retang may agawan asawa. Bala mo retang, kung inaakala mo sasaktan kita, sasampalin kita, nagkakamali ka. Ayoko marumhin naman kamay ko, wala akong dalang panlinis. Stress! Magaling ko na, oh, talaga no. Bala, buena pamilya kami na, Morita. Talagang... Wow, makalawi lang ako. Talagang malama ako retang babangon ako, dudurugin ko kayong lahat. Wow. Lahat. Amo na. Reta kapampangan no. Manang palasa. Dudurugin ko kayong lahat. Diyan ng Emega Bonjo, kukunan niya. Wow, talagang malama. Nangagaw kong asawa. Talaga naman, nagyo ko yan. Anyway, excited ko kasi balo ko very biging reception yung kaya kaming podcast at magpasalamat ko kasi talaga na mangingindredo sa tangkilikan yung talaga. Kaya ngayon aldo ngay ni uling mga yabang tamo. Siyempre pag maragul tamo, impa nga mayabang tamo yan kaya katampi sabihan mamaramdam la kanyan, karang siping tambali. Reng mga yabang, impa mo meteng mga bing relo na bala mula ng bukas. Nabalo. First lawin niya pa kanin kayang makarelo ya. Isum niya pa yung relo mo, point kwintas na. Ano malilit pa siya makanya yung relos. O hanggang kontador ng kay, mayor yan, yan. Talaga naman, Diyos ko. Piyakabatak ng relo ng pong kwintas. Nyapin sasabihan ng dakata mga yabang Ne? Kanya-kanya nepa mo, Pikanti-kantini nepa mo. Very timely yung kaya topic for today. Bakit mga yabang lakano rin kapampangan? Ready na kayo? Ay, wala naman. Ingabe, tamong ngeni, syempre, rin ka na akong kaluguran na kapatad. Keng vlogging life, ang point kaya katang kaluguran na Koyang Jeff Keng TV. Koyang Jeff, habe tayo. Ibels TV. Itin, ang poy buboy, kabulak mo. Balang buena familia kami keng setup ngeni. Kasi very chill mo yung conversation. Talaga kanina. Kasi mayaman yung topic. Tapos sabihan niya. Maniwala kayo na rin kapampangan mga yabang la. Na magtas lang mong gamat, rin maniwala. Ako! Oy, kayo din, magtas kayo din. Magtas lang gamat, rin maniwala. Kapampangan ko, mapagmaragul ko. Ay, camera. Mga yabang kami, guys! Anong palingan ako, okay. Yako, madalas lang sasabihin ka na ako yan, not only in the Philippines, especially abroad. Although, naman makagear ka na ako towards yung accusation, pero madalas kong daramdaman. Lalo na pa siya daratang na rin ba yung Mesra King States. Bilang ako, metong ko ka rin members na rin mag-orient. Potang mag-orient na ako, lagi nang sasabihin, Sir, taga Pampanga ka, no? Bakit ako? Yung pagsasalita mo, anong feeling mo, mayabang ako? Hindi naman, napaka-confident nyo. Sabi ko, itang makantita, I appreciate ko. Pero, when it comes to accusations like rin kapampangan, paka-porma-pormada lano man pera kembulso. Pangayabang bala mo nino, ila pati pamanyalita. Let us discuss that. Let's have that as a conversation. Kasi balo ko, atin yung pipumpunan at atin yung dahilan, atin yung penibatan, ing akusasyon na yan. Actually, this label of being arrogant did not come from the kapampangan themselves. It came from the outside. It came from the outsiders. Baya ka rin aliwayan, apo po nade. And, nung maluwa ng akusasyon kaya katamo yan, panampalingan na kung talaga. Talaga naman. Nung maluwa ng akusasyon yan kaya Pala niya, Jo? Katas na pala. Talaga mga bata kaya kasakit! Kasakit! Buri kita, Jo! Talaga naman. Talaga naman. Ay, pa sa buti bells. Kapag ako sa mo? Tama na ang lawari rin kapampangan, ilang mga yabang rin kapampangan. Talaga mo nga lang pagmayabang. Maniwala kayo. Yes. Actually, ating research, Kenny, ready kayong salpo. Kumiyadya ako ka na ako. Ya pala. Talaga naman, panampalingan ako. Wako na yung mulikat. Ay, ang sasabihan na, sabi na kano, Kapampangans have always had a strong sense of identity. Balo tamo nung nino tamo. We were even the first printing press in the Philippines. Kanya kanong Pampanga kay Mexico. We had our own script.
kulitan. Yes. And we have always been proud of our heritage. Minsan, itang pride na ito, may dadalan yan, mirarasya kang pangamayabang kasi amin misunderstood dereng tao. Ananine, nung panahon ng mga Kastila, panahon na pang Sis Magellan. Kalamba na. Panahon na yan, ng Jo. Sis Magellan. Anong panahon, Kep? Ari mo na. Nasagap ka pa yan. Ne, panahon na pang Sis Magellan, nung panahon ng mga Kastila, ang mga Kapampangan ang itinuturing na warrior class. Kung may kanting warrior class, hindi takot sa laban. Even during the Philippine Revolution, many of our ancestors were leaders and brave fighters. That courage evolved into confidence, and the confidence is sometimes seen as arrogance. Nya makanyan dakatam. Nya maniwala ko yung research ay ni tutuya kasi kareng kanununuan, kareng bapa, kareng dara, kareng apo, at so talaga kendaya tamo yung Kendaya. pagiging confident niya. Bala mo, arrogant at mayabang tamo. Sabihan tayo ko yung Jeff. Na opinion mo, Manny Mawas Cooks. Totoo naman po ita. Naman king tutitang emo 100% na kakayan kay sasabyan kay sasalpandayanan kita. Munang dili kasi itang meto ya karetang after Manila kay Bat Manila yung probinsyang Kapampangan. Yung may establish na ring Spaniards na sa province kay Bat may kanya pang kapital yung kakatamong probinsyang Kapampangan, di ba? During the Spanish era. So babakapan may itang kasebian na maluwat ng panahon na... Emo ita, no na itang dingalawang kasalaysayan tamo bilang Kapampangan, itang King Church history mo naman makanta, ding minunong cardinal, minunong pari, minunong misyonaryo. At the same time, ding king politika, president, Kapampangan na rin leaders. Heroines and heroine talagang tapang nga tao. Tapang nga tao. Kapampangan. Correct. Wow. Tutupin. So ating Sir Jeff, he just backed up the evidence that I just mentioned. Tini ka naman. Ika, ini UP graduate ini kanyang Manila. Sigurado, when you were in college, you had friends na Tagalog na at one point, abalo mo at dimdam mo karela na kayong mga Kapampangan ng yayabang nyo. Sampalin ko kayo totoo yan. Chares, Pag King UP kasi usularet ang lulub makapadyaman, lupa kang bayong gising. Tapos at pag ating bat kareng aliwang satellite or kareng aliwang campuses, muntala kayong UP Pampanga. Ay, ba't ganyan dito parang party araw-araw? Bakit kayo nakaporma? Makanyan la kukuta. Na ano mo sasabihan mo, sis? Kasi, Kapampangan culture. Yes. Kailangan palagi kang maganda. Palagi kang nakaporma. So, actually, itang sasabihan ng sir na king history, very prominent tamo di ba? The first anniversary of the Philippine independence was done here. Sina Emilio Aguinaldo, nandito yan during that time. Dito daw unang winagayway yung watawat natin na without the influence of Americans na for the first time we're doing it as Filipinos. Wow. So at tinta ng So we have kanita the pa. right. Yeah. Kanita pa kumbaga eksena tana. Eksena tana. Eksenadora tana pala. Kanita pa panahon na rin Kastila. Gusto naman, Jo. Gusto nga tamo mapapansin, Jo. Gagawa tayong eksena. Very good. Hindi ko pa mamulikat. Siyempre, itapin. O, ikaw naman, sis. Ikatamo kasi, Jo. Ing ugali tamo, ikatamo bilang metong Kapampangan. Tamo buling mi papakarine. Tamo buling isong mi pakarine, tamo bala mo may bugta ng lumbog king kikatamong luluklukan no kaya king gabuna na pen. Like for example, karela may history yan History na rin kari Sir Jeff and Tin. Yako naman, itang literal talagang mayabang. Sige. Ing meto nga bisita, may kipagbisita yan anong palwal mo. Retang makasalikot baso, makasalikot pinggan na mga santing. Kasi burin na ling Kapampangan, mayatuya. Ang ganda naman ng mga kasangkapan mo. Tapos, potang mong matudtud yan, itang bedsheet talaga. Paluwal dala retang makasalikot. Adyang babawala pang, nalaratang kulay maputi. Naptalina, sis. Naptalina. Reta talaga. Tapos, adyang ala na ang iya pag king lamesa, panutang mula. Bakanta mo, masabing, manyaman, ang pong talagang, adyang edas sabihan na manyaman Pampanga, itang pakiramdam mo, keng feeling mo na IBM mo itang pangangailangan da. Kaya itang part mo pangay, itang mayabang na kayo They're gonna get out on their way
to make you feel na, hey, Kapampangan kami. Di ba? Gawat-gawa Yes. lang paralan. Yes. Wow. Lumunin kaya kapatad tamo kayo. Kaya pangrelo ng kontador talaga namang may apakli. Ay, Diyos ko. Na tayo, ibigay yung mikropono kay talaga namang ibatak na yan kanina. Na, Pars Bells, talaga namang maniwala ka mga yabang lareng Kapampangan. Bilang makarelo ka nga lang kay, alang lalaban kayong relo mong yan. Bakit na pa Well, yan ko naman talaga, aminadong mayabang ko. Pero Itas may adwang mic, kailangan nakiting relo. Tayo rin. Yan, Ayun. yan. Pakaltadwang Oy, microphone. Nicole. Yan, paltode ka niya, no? Paltode. Ayan. Oh, yan! Oh, balwala Kasi, sila. hanggang, Ate ko pag mayabang. Ah. Tsaka balo Okay, kayong ilugal, yung kayabangan ko. Di ba? correct. Tsaka betong po, rin Kapampangan, pag tinanggap lang bisita rin, ulit yung mayabang lang, gagawin tayong balang bisita, gagawin tayong special treatment. No. VIP. Pakamalan de. VIP Wa treatment. biyeta nga nga garaga ng malinamnam. Baka niya lara Kapampangan. Kakalala yung mga... Talagang ikaw mapamiyak ang malinamnam. Wow! ang brand. Oy, kaya yung pinggan na yan. Wow. Kanya Kanya lang. Ay, iba la pa mo keng kay keng Zimbabwe, Ito, ren kay kutsara Bukang- ko. Eh, Wow. nabalo, Anyala pang panahon ng Yeso Cristo, ren Wow. kutsara. Eh, dabalo pa niya putang dalakit ang Loretang Kemperia. Wow. Tsaka, totoo naman, Kapampangan talagang kapag baragul, may uring mapilan ka rin ang artista, Kapampangan. Wow. Sports, di ba? Pache, ating... Aljur. Aljur. Oh, yes. Pagating artista search, panayang ating... Oo, at yung And representative. not only that, there was a point at one time, there was a point in Binibining Pilipinas. There was a time in Binibining Pilipinas, ring winners Kapampangan. lang. Wow. Mga lagu, Ganda. Biasa, Matalino. Ne, talaga. Wow. Mga lagu. Karantang Oh. achievements na Biasa, Makabakles. Talaga namang. Karantang achievements na katam, maging tamong proud din. Wow. Kanya siguro, ipaliwanag tayong mabilis karela. Kanya siguro, papagkamalanta katang mga yabang. It's because we have it in us. Yep. There's no need to flex it. Ita pang personalidad ng Kapampangan, itong linwal niya, itong tinalakad niya, kita pang forman. Kasi ako maniwala ko, matatasaya ang tao first time based on how you look. Titimbangan da ka rin tao nung nanong susulod mo makanang tinalakad po, tapang manyalita ka kanta, talaga namang siguro Kapampangan niya. At rin Kapampangan, may eksena lang totoo. May eksena lang, labis ang paisambot, di ba? Correct. Anak ko, we grew up hearing the phrases, Kapampangan kaya kapay lamang. Kapampangan kaya kapay sambot hanggang kanino. Anak kapang malating kayabangan dare. Kareng ng eskwela, ako bilang talaturo niya nga Choco pa Pilipinas. Jennifer, nanong i-donate ng mamo? Ay, sir, mag-donate po kanu nga pulang electric pan ni mako. Aroy. Tay mamo Kenneth. Ay, sir, aircon kanu, itang split type. Tay mamo tonton. Sir, dena na ko po kanong paros-paros si mako. Eh, pa isang buti manan doon. Oh, Oo, mating yung medyo kailangan din yan. Pag-graduation, sige, kanya-kanya lang eksena rin pengari. Aliwa mo, kareng kumari. Kareng Mississippi bali. O, Mars, balita ko. Sinaligang sa akin. Ano, fully paid ya? Ay, Mars, fully paid ya. Tayo kawari. Yung anak mo, balita ko, tsuking Amerika. Ano mo, nano mong obra na kayong Amerika. Tagalinis yan. Ay, ali, narsing ya, Mars. Sana, niya. Kemping mamaralaya ka sa ali kong gabon. Salwang kayong gabon purok. Unong gabon purok 5. Ano? Antitang kayabangan na rin Sobra, sobra. exaggerated. And while to some people, they find that as arrogance, to us, Kapampangan people, I think it's just very normal. Normal mo ito. Uling totoo, sabi naping Bells, at hindi naman talagang pagmayabang rin totoo Kapampangan. Anyang minsan minta ako king San Francisco, California, may tour ko. And I created a vlog of this. Actually, it gained a lot of views. So makipag-meet ko, kareng Kapampangan, marakalaliwaliwang lahi kayong Amerika, di ba? All walks of life. Aliwaliwang Pilipino, aliwaliwang lahi, natsulangan ka rin. So, uning nga niya mag-vlog na ako, niya minta ako California, there were a group of Filipino people na bisa makipag-meet ka na ako. Siguro nung 8 lang tao reta, or let's say 12 people, ilangan maka-branded lang. Malan, may kikit ka na ako. So, ingewa ako, king Eda Kabaluan, mag-video ko lang. Pasalikot, vinidyo king bag ng Chanel nining meto kong friend. Binidyo ko ring Louis Vuitton ng shoes, ing kayang Balmain na shirt, ing kayang Diora bag, ing kayang Gucci. Mag-video ko. And then, may kipagkwento ko karela. Anyang kabali ko king North Carolina, I created a vlog about it. Ing minuna akong sinabi kitang vlog, mga yabang lakanureng Kapampangan. Pero diniscuss ko ka rin kung bakit. Pepalto ko ka rin na rin yung hard-working Filipino overseas worker areni. Atin lang pagmayabang because they work hard for themselves. Sa samasan da gagalingan da. Uling balud ang bisa lang mamorma.
At bisa lang maka-avail at maka-afford ka rin bagay nga rin pag sumikapan da. And you cannot fault Kapampangan people for that. You cannot fault the Kapampangan people for that because they're hardworking and they just want to afford the many good things in life at bisa lang mamorma at bisa lang i-flex ita. At least magobra lang masaleset. May nibatan king karo kano king pamangarabyadong tao nung nano mga tinla. At yako pag maragul ko ita. When people say arrogante kayo, mayabang kayo, so be it. At ilang agarabyadong tao, at ilang adakurak tao, at ilang ginaro, ala ka, di ba? So, ikayo maniwala ko ka rin. Anti mo yung relo ng Bell Stevie, ngayon nila ni mga dadakurak ka tao talaga. Di ba? Alaya. Pero Alayo, maka-flex pero yung nung gawin batak. niya. Wow, talaga naman. Nyaring Kapampangan nila Pakireading pa po. isambod. Nyaring Kapampangan nila pa isambod. Nano pa yung akusasyon na maliban kayong pagiging mayabang. Makota mo ka rin outsiders. Kapampangan to Kapampangan. Ore, no, yan yung matindi. Potang Labisang talaga may paisambot. papag-flex rin. Labisang paisambot. Reng may kumpari, Context. singkasanting lasakin. Wala ka sa mama ko. Wala Ang ka sa ganyan, mama ko. ganyan. Ala ka kang ima ko. Ima ko sila yung gabon purok uno, gang purok Neng singko. kay Jo, malalyari yan kayong reunion. Ay, wow. Reng may papamilya. Reunion ka Or hindi ka class kaklase. reunion. Class Class reunion. Ay, Wow. wow. Talaga namang. No, ka rin nakangenesis. Ay, Wow. marato na ako keng New Zealand. Marato na. Oy, kasi keng kang Pilipinas. Wow. Ay, sis mga kubrak keng bangko. Apulo lang bangko rin pipagobran ko. Amo, ne? Parang, at nasa niya yung sakin mo. Kanya Honda ning pa, minsan rin ngaliwa, ay nalarin bisa magaten class reunion. Tama. Kasi, O yan naman yung disadvantage na yan. Kasi it actually highlights your inadequacy, yung kakulangan keka. Yung nung nanong alaka, yung maha-highlight. Since rin nga be mo keng reunion, ba't lang abroad, or Ning magiging kay kukurol successful. ka, Ning kay kukurol ka, ning kay nakabisa. O ita naman siguro yung downside na ning Correct. pagiging arrogant. Well, even if, drengaliwa, bakit wari, pag mayabang nanda ka, ali, syempre marine ako kasi ila titulado langan. Ila may gobra ngayari langan, langan. di sakin langan, niya ako rugo. Kaya mo magobra ako marangle, makanyan, o itang downside na ning kaya, di ba? Makakalungkot ita actually. Siguro itang metong tamo ring i-address. Itang maging tamong sensitive ka Correct. rin paligid tamo. Totoo ito. Ne? Oh, at saka, itang kay, nung gawan meng positive, gawan meng inspiration pin para magobra ka masalese, para atin kang pagmayabang. Correct. 'Di ba? Kasi masakit mo naman det ang kabudla mayabang ala no Alam pagmayabang. pagmayabang. kung kahit ang sabihan daw, maantini ko. Oo, 'di ba? Ito Ating naman ang makanyan. negative Actually, side. ating makaretang ebisang paisambot. Tsaka May- kit making timo keng reunion pinaman yun na din eh. O ring timo niya pinaka kaya po sabi kaluli, wala pinaka mababa ka rin. Itang akit metang timo pamanos pinggan eh. Ako na mo kanya na marina ya karetang mas maatas kaya. Baka yan. Wow. Ay, Ako na mo na sa lina ko ako na. Tutu. So, magkana kayo pa mo rin. Balo Reng ning isa. aliwa makanta, dadalan daruguking service. Correct. Dadalan na king service. Bang kanita mo, manta makabawi. Makasakit log ta. Makasakit. It's heartbreaking to see that Isong makanta, actually. Jo, nanggagawan mo. Yako wali, ako kasi never kong paparamdam. Uli nga ako may nibatan ko king kakaluluwan. Makanyang ko rin. May nibatan ko king kakaluluwan. Makanyang ko rin. Never kong mag-flex, never kong sumabing anything na I accomplish ko in Wow, front of someone na balo kong Struggling. struggling. Yeah. Oo. Because I'm very sensitive to that because I Tama. know how it feels to be in that situation. I was once in that position na bisa kang magmayabang pero ala kang apagmayabang. Correct. Ita namong growing up, rin kaklase mo, atin langan ba yung uniform. I've always narrated this story keng live ko na ating kong kaklase. Ako bisang sisiping karela. I remember when I was in 4th year high school. Ako bisang sisiping karela, uling, bayula uniform, first day of school. So white in uniform. Bilang ako, maluwat ko ng pisulod-sulod yung uniform, yellow, medyo yellowish, off-white mananso. Mananso Totoo na. ini menanso. Ako bisang tumulid karela because it bruises my ego. And I feel as though na, tantini ko. Ako naman nasisima, kuburi na ako sa ling uniform, pero wala yung choice sa laking pera. Ako sisiping karela, field trips. Mag-field trip lang Friday, eka makatuki, Saturday malungkot ka, Sunday malungkot ka, kaya takarugo keng baryo, libot-libot mamyalong. Pangaras Monday, pisa sa biyendeng trip. Nung noon lamita-mitala. At that time, Star City, Tagaytay. Tagaytay, Enchanted Kingdom. While I was at home, nung iningat iwali ko, may mulot kong pale. I don't know if you have experienced this. May mulot kong pale kasi tatang ko mandarulya. May mulot kong pale. Rin kaklase ko may field trip la, atin lang stuffed toys or any souvenir na dadalan. The keychains can bag. When they get back to school, yako rugo, malak-malak kumataking sulok na ako kasakit loob.
paindalanan ko ganyan. And I had classmates na talagang mayabang. Ako paniwalan ko nung anong daramdaman mo kembale, dadala mo rin when you're outside. Kasi ating kong kaklase, mayabang yung itatang na mayabang. Mayabang yan Lagi naman. nang sasabihin, may muli kang tata na yun, mayabang labuntok. Mayabang yabuntok, kahit pa feel na pakekang ika, ala ka. Ay ka tinuki kang field trip, kaya ka talaga. Ay ka makiabe kang makanyan. Keng akin JS, ala kang bayong sulod. Barong, makanyan, ala kang backpack. Balo meaning bagay niya, balo mo rin ang tine. Ay may paikad kasi ala ka. Tang makantita, I've experienced that. So, niyang kitnan mo ko, nung nanuing kay ko, nung nanuing gagawan ko pag makanta, I'm very sensitive about it because I know how it feels to be in that position. And there's nothing hurtful than someone shoving it on your face, rubbing it on your face, telling you na you can't afford this and I can. Tama. O iting peka masakit. Kanya, I work hard. Sabi nating tinan din, turn it into a positive motivation, which I did. I use it as a drive to fuel my passion of becoming successful one day in my life. Nung maging mayabang ka, manating laman. Yes, and I did. I work hard. Oh my God, I worked twice as hard. After college, ay isip ko na pwede na ini ako. May garal kong masalese, pekagaling na lagi kong sasabihin. Kasi ako na buring aranasan to. At ngayon, balada ring tao, uling ba, nakamandating anti yan. O ngayon, bala makanyang kang kumilos. That's not kayabangan. That's the fruit of your hard work. And you're very grateful to all the things that you've accomplished. Kasi nung nano ka ngayon, because sabi ko, Pin, nung magmayaman ko, ako naman ikwento, no, kumenibatan. Wow. Pero kukwento ko pa niya because I believe if it were not for this experiences, I probably would not have worked as hard as I did to get to where I am. Ako mag-obran, no? Kumiras ngayon, di ba yung pag-obran? Ang tita mo ito, di ba? Tayo ka, makanano mo mong sabihan ka rin taong in a humble way, in a humbling way, makana mo sabihan na, let's say, ating kang ikit, kay but, mas tang mayabang niya. Kasi atin naman Pilipinong kapampangan na very quiet. Pero atin lang sasabihan, atin lang pagmayabang na. Nano mo ingkay mo ka rin. Pag Iya ko naman, Jo, never ko pang magmayabang nung nanularat ang accomplish ko. Kasi, mumulang dili, meragol ko muna maging kasakitan na lingbye. Pangadwa, masakit mo naman yung pagdalanan ko. Tapos, aakit ko laret ang aliwang tao na maging successful. Tapos, maging successful ko mo. Never ko pang binitbit na magmayabang ko king metong tao like king kaklase ko or karing kaluguran ko. Ing palagi damong sabihan ka na ako, ing makapuna. Jo, ilang makapuna. Awa, pabore mong ilang makapuna. Yes. Atin naman maanta, di ba? Pabore So, mong ilang mamon. buhay ka sa yung pants mo, no meseli. Siyempre, ay kaya ni TikTok. Siyempre, maging humble ka pa mo rin. Tapos, panilayan mong ilang makapuna, ketang part ay ta. O nang ating kapampangan, ito naman panayan ni Puna, itang ikang ilang mamuna, i-flex dang agad. Owa. Di ba? Ay, Ting aliwa. Awa. Ay, hanggang ngayon mo kukutang $3,000. O, kaya lanak mo pakyalam. Naman king kain, kaya ni mangan ka pa mo, ting king lechon. Wow. Kaya fiesta magtawo kami, pulong babin, pulkaro, ting pulong lechon. Tayo kayo nang tawo. Nangulam mo, ada. Sabi mo bala, nangulam mo. Baka. Baka. O Corned kaya, beef ya bago. pala mo. Ada. Titil-til ming kari-kari. Mga lang jokes. Ating makanya na mga yabang, lalo na retang kain, retang burida talagang i-flex. Oh, tsaka itang joke na, sali kayo makamputa sabihan dala ka ng pera. Ay, wow. Makanta. Ating makanyan. Kalulwa lang TNP Bless, pota bala dalawa ka magikahusta mo. Ating makanta. O kaya itang, potang ating mipapateken dalan. O kaya makipamarang, timo, makipatek o kaya manalbe kang basketball, kaya baryo, sulod mo nga rin alahas mo, day. Kompleto la rin. Sabihan, dapat katang hepa. Wow. Ating kang hepa, kasi mag-yellow ka, karang gold. Anemic ka yata. Karang gold. Parang kaya na kan, mag-coffee la, dapat ating pastry. Yeah. Wow, o kaya, i-post na Starbucks la. Yes. Wow. Tapos kita, diyang dinala niya yung pera na talagang pakipatayan din. Wow. Malaos maglakad doon pa uli, post jam. Tsaka rin aliwa, manandam lang, hanggang maatin lasang i-flex. Ayun naman yung maturang part na nangyabang tamo. Yes, let's talk about that. Koyang ikapanwalan mo ita, Koyan Jeff. Manumamanutang latin lasang i-flex sa pagtawo. Milala ko kaya katamoy tang bilang kabampakan mo naman ang kababanlub eh. Oy, ta. Itang-ita na minsan na to our detriment naning kaya katang sarili. Ang po itang, kasi uling, as we meant, pipisabihin na ito, self-esteem tamo eh. May buring mo birang kabisang, you don't want others stepping on your toes. So, yung gawan mo, yung tendency,
patunayan mo na ating Wow. kagangalaka, nanggawan mo manutang kang pera. Wow. Manandam kang malan, Di nga, manandam di ba? kang Di nga, bads. wow. Bantating ka mong i-flex. O yan, sabi naping tin, o yan naman din ng etinod. O yan naman din ng etinod, din kapag mayabang. Makapag mayabang ka hanggang manandam kang pera. Lalo ka tuloy mikot-kot ngayon. Lalo kami kot-kot. Ating ko kakilalang makanyan. Kapampangan. May manutang ng may Pangan manutang. niya. May Kapampangan niya. manutang ng may manutang. Tapos, alayan pamayad. Pero yung sabihan, at least may kapag mayabang ko. Correct. Diyos ko. At least pag mayabang lang kitang magmayabang ka na ako. Wow. Wow. O di ngayon naman, Tino, the repercussion of that is you're actually putting yourself to a lot more, worse situation. At ala kang kawalakin, di ba? Ala kang kawalakin. Tsaka ikatamungan naman, I experience tamo itang metong atao, pig mayabang nan naka. Harap-harapan. Usually, din, putang reunion, makanyan, di ba, Jo? Tanga, huy, kumusta? Makakain na ako? Wala ka man sabihan. Wala ka man Then kaya, at itang mabigla na amo yung pinsan mo, makulok-lok aking sulok. Mama ko nak pala, muntak pala Amerika yung Sabado. Out of nowhere. And not only that, to all the mothers, tok na nga nyong piko kumpara ring anak yu para mo makapagmayabang. Ay, Diyos ko, kayong panahon Ay nga yan, na ako, personoryo, best in math, science, civic at kultura. Wow. Di ba? Tang makanta. Tapos ma-pressure ni nga Maparing anak, ilang Ako, may yeah. papatanan. May papatanan la ring anak. When you compare your kids, please do not Tsaka do mo, that. kareng gamit. Wow. eskwela. Wow. May papatanan la ring anak. Kayo lar pupi ko kumpara ring anak para mo makapagmayabang. Pati nga asawa eh. O, pati nga boyfriends na ring anak. Ay, boyfriend na ning anak ko. Engineer yun. Wow. Si Manya. Yung boyfriend na ning anak ko. Si Manya, yung boyfriend na ning anak ko. Foreigner ya, afam ya. Ay, muntanya kanini ka na din anak ko. Kasi may swerte lang. May Wow, kapagkaila metong pa yan, Jo. Oh, mag-inflict unhealthy competition amongst other people. Wow. Potang kay ken magumpisa yung personalan, may papanabit na pababa. Hanggang may kawani la rin, Awa. Jo. At saka masisira yung pamikaluguran. Dahil Tama. sana, let's end this conversation by giving them a piece of unsolicited advice about what to do and what not to do. Pangaras kem pamag-flex in kayabangan ta rin kapampangan. Kasi ako, sabi tapin nandin, nung atin kang pagmayabang ipagmayabang me. Nung benigobran me, at gewa mo nga gana-gana mo to get to where you are, go flex it, ala kang gigarabyadong tao. Pero nung magmayabang ka, tating may papatanan. Nung ima ka, ring anak mo pagmayabang me, sabi ang first honor ya, cum laude ya, kesyo ya, maging successful ya, mapipressure yung anak, may papatanan yung anak, etinod ta. Nung asawa, piko kumparayo ring asawa, yung asawa, kung tining asawa mo, anti yan, erentino dita. Nano, ipang pwede tamong sabihan, Karela. Let's wrap this up. Sige, Kuya. Biglang ka na ako yan eh. Ay ka na ako itang sabi ko pinandin, i-reiterate kaya mo itang let the people na speak na nung nanang atin. Munong dili. Let them notice. Saliwa mo ikaw. Wali mo sasabihan na to, bragging. Dote kang bragging rights. Wow. Pero hanggang makanano, Remain humble. Wow, at the same time itang Stay grounded. atin naman pong ating kang credential. Agyo mo naman pero kailangan makanta. O kaya sabihin mo napin man, itang ali, ako mayabang kong talaga. Wow. Baka aware la. Ako. Baka aware la, unahan mo na la. Ali, ako mayabang kong talaga kasi tina ako mapagmayabang. Wow. Ampong, hanggang magmayabang ka, kamo samay mo tataw, share what you have. Pwedeng kabud ka mag-flex, nakaman mag-share. Ren kapampangan pa mo, daburing maymot. Ren kapampangan pa mo, likas lang mapamyeren. Napin Very magmayabang la generous. kasi tilang pamilya. Ako Yeah. keng Amerika, Diyos ko, rin nga beming kapampangan, sung ating keng okasyon. Gana-ganang bisita min Tagalog, Bisaya, Ilocano, atin lang ang dadalan ka uli da. Mamiyakan talaga. Kasamay mo't na yan. Tin. Totoo ito. Yakutol, ala na ka nga gawa, mayabang ka to, pakagaling mo. Pakagaling. Pagyamanan mo yung sarili mo, Burn. para deserve mo. Awa. Pati na ka na ng mga ayalala yata. Para deserve mo itang yabang mo. Pinapamaramdaman? Oo. Renga, diba? Galingan mo napin man. Baka Yes. ni tating kang kay say. Diba? Itang, awa. O mayabang ka, ninuwari ka, ako'y ni. Wow. Ay ni ring accomplishments ko. Amon. Kaya ika yung mga yabang kapampangan ni pagpatuloy yun yan. Basta ala kong dadakurakan nino man. At ne? tutuing At sasabihin nyo tutuin dapat. sasabihin nyo, kayo sa manutang, keng siping yung balik, keng kumpari, keng kumari, o kareng loan, kareng bangko, para tinga pagmayabang. Work hard
for what you want to flex in life. Career yaman yan, boyfriend yaman yan, pamag-aral yaman yan, sakyan yaman yan, gabon yaman yan, pera yaman Relo yan. yaman yan. Relo yamang malakontador yan, kalupa ng Bells TV. Talagang pag maragulyo nung nano kayo, basta ala kong gagarabyan mo na Witness tao. naman yan. At lagi yung ibalik ngan kay ngapong gino. Tutuyin. Oh. Masanting yung conversation yung kaya katang episode for today. Marakal may karelate ang mga indredos. Tandaan nyo, kapampangan ka, kapilan man, kapay lamang. Okay? Correct. Thank you very much. Thank Karang kaya katang you. bisita king podcast kapamudzo. Tiknangan yung kaya kayong gagawan dahil bisa akong makiramdam. Dakala salamat. Eko patugot marakal pang chismis yung kaya kaming iyatad king kaya kayong nanumang gagawan nyo karang baleyo, king obrayo, king sakenyo, pakapakiramdaman nyo. Tsaka ako mag-comment karang social media platforms mang kanita. Mas marakal pang topics at issue yung kaya katang pisabyan. Kaluguran dakongan kakonso, mapakli at mayat shot. I love you all! Ay! Birang-birang. Wag ka. Si Sir sasayaw. Kapamudzo!